si ils disent oui ou non, eh bien, si ils disent oui, eh bien, ça veut dire que tu dois liker et abonner. S'il dit non, ça veut dire non que non, tu dois pas liker et abonner. Yes, tu dois liker et abonner. Als ik daar staat yes of no, dan moet jullie liken en abonneren bij mijn kanaal. Voor je video's. Wat betekent dat? I don't know. Dus opnieuw. Zie, dat betekent yes, nee, yippie. Yes, j'apprends. Bon, dat was de yes, dus de eerste. Dus jullie moeten liken en abonneren. En 3, 2, 1, dat gaat nou zeggen. Ik ben je. En niet dat je het yep. Ja. Dus ja, jullie moeten abonneren en liken. Bon, bye bye.